Krásné stoličky, vidíte? Nádhera. A to je nádhera. Koľko to nevidíte? Vidíte? Striptease robí. A tu je Laura. Sa rehní. Na úžasný stolička. Sedí na moje stolička, aby ste vedeli. V strede, samozrejme. Viete, lebo ja sedím v strede. Viete, ona mi sedí na mieste. Nehoráznosť. Krásne to popozeráme. Tak vidíme občanov Medickej. A vidíme. Mňa. Žiaľ, že to obraz bol.